this again the group empowerment nkiyo teyo yani that's the starting point again the group empowerment the group ne serikali na empowerment ngakora nkiyo again the keroro nokuri kibese keche serikali kuna gotara kuna go bribe abantu egere bamanyana na serikali ne gorda nero so there is nothing called empowerment in fact kibese Nigeria icyari gutumika buya asi umugwekano toiro umugwekano gose no yo kitutu cyaje seito barugo cyabari cyus group cyabanga ne cya youth kiri kigudiri ne kingoko yes babagurire ndagera babagurira amaryogo babagakire babasemye na gikingoko kigutuwa batige kyombekyo bagende kyabangna kiwato sine musyo sako babaye mbago payo kubeka kibese cyese sakeria abangna banse go borrow from down sako banyore bali babwate tinga yogosya banyororo bamamente tinga ndase babwate tinga distance fulani ndi bagende another distance ndi babwo na bayire no inisa tuchoke constituency they would have empowered at least some 100 families kurwa si mikiyo lakini kurangira mukutano bwe constituency unabona uyu bacha seito musocho mata bamana kurangira abantu bamana gocho abange bamana ko baterobera gabo twakire empowerment robera abo shiringi 200 paka abantu batete 200 joka twakiraga akiri tukuri moto 200 nende gise gikoreke kichake that's not empowerment clear no gutaka kungaina even the president of the country na ngokoratori empowerment kibasi girikwa ruti cyakorekani cyatumikire but in the actual sense kibasi diti much of the money kigoswa ase mifuko ya those leaders so again the group empowerment gakoretiki nkiyo aso gwenge right